Mawlyngkut Secondary School ka bahap hapoh ka East Khasi Hillls Distrik ka kalai puai tarik Risaw arhajar arpusau kalayo ban rakhe ya ka jingdap sanpo Snem ni ka Jubilee Ksiar jong ka Skul ha kaban ya ka jingstad shagi khynnah Skul ha ka ne ka dong ka thaiñ. Uba A.L.Hek MLA Minister jong ka Animal Husbandry jong ka sorkar Jylla ulawan ban iadonlang kumu kongsan ryngkat uba Ollan Singh Suiñ MLA ka Mawsynram kumu symbud kongsan lembat kiwe de kiri rangba headmaster kinong hikai bat ki khynnah Skul. Hakani ka sngi rakhe Jubilee Ksiar layo ban puli ya ka history jong ka Skul nadu balas sedang seng nadu Snem khat khandai spa nyo pulai bat buat ka jing pli ya Mawsynram jong ka jingdap sanpo Snem jong ka Mawlyngkut Secondary School kumjuru ka jing ot ya ukek jong ka jingdap sanpo Snem ha ka balayo ban pelaj ru ya ka Kot Lyngkdop ni ka souvenir jong ka Mawlyngkut Secondary School. Uba A.L.Hek ula ai shibun ki kentien badon jingmut ki ba shong sbai naga benta ki khynnah Skul ba ka jingnang jingstad kamantoi la dangi klat no ya ublei ka jingdon kam ha ka jing jongi ka long bandon ka jing kit khli ka jing trei shitom ka jingdon ka thong ba ha khmat kum ki khynnah Skul la ban rap uba hek di golden jubilee mau ka jingap sanpun sen tingi la play benta ya ka diga golden jubilee te debok hang yo senadu orang pak balalai kursen baladap akan dikasih sima de kata ni lagi dikasih macam Secondary School baladap sanpo Snem. Congratulations di Golden Jubilee aga juga poro pleno ya kene ka apa primary ba secondary school ku play do play nang terkui ni school ni school ki mi sibon ki samla puli dengan ni school ki belong bedon ha ki position behe aga dari ke jongi play sibon do play nang terkui pi play sibon Jadi nak tahu, nak jumpa mau nak kau ikut por, cikgu ikut por. Bagi dia bersuatu ini dia. Kau belum berbuka ini dia. Ya kaya bro, semua orang sini mana kesini. Hi kalau lecture sepuluh nehu, bernaik kalau kita meeting dengan nehu, bagi ensure, bagi dia berpoin, saya kena jaga, suara sepuluh biji dan batang dengan program. Bagi ayu play rulai lam nanti, bola buka, dan por berbiang. New minute suara sepuluh biji, kalau poin dengan program. Jadi nak tahu, orang ini, kapta ini kena Skul. Kapta ini kinoi kai, lebih kimi kipa. To fikir bahawa porkan juak eloi nuru. The time wait for none. The juak eloi nuru. Yang tak tahu ini berkentaan ini kepor kinya start kepor berkentaan ini yang tipsu. Nasi bar bangga sila nak sonde la monde la kaju situ la sonde la monde dia. Jika porkan juak eloi nuru. Yang tak tahu ini bergerak dari gilai belong kita ready. Hang no kapor kakung kapor kabang mabibi ni betray kabang sekri yang kang ngejongpi. Tikira haperit. Kirang step. Dia boleh mengar no ipi kirang step. Kirang step jai mojo brain untuk jadi jongku. Nanta bila yang physical exercise kakung di betul jongpi. Dan pada belong di bafit. Haka jing kuliah belong bafit. Ada jing kuat edikia belong bafit kamera kafa. Kata dari junun kam dan pada jing jongi baru bagi belong do fitness idon kam pula anu datang. Jadi iru kena berpon bah mana so talented level I talents berper. Jadi kena Skul kini hikai kini apa lo ni bagi I jirai bersuatu apa. Ki lyrics dari nolong ikan. Excellent lyrics. Kemudian kam bah berdaya di jongi. Berkiwe di jongi. Bila air di jirai masuk tengah bah, kakung kebodoh menjumpi rise and shine. Kemudian berkiu, kemudian berpau hari jing menjumpi kemana kesini. The rise and shine. Kita ketika kemenjumpi yang kita ada dijumpi. Wat hari orang melihat tang hadong gendong. Begitu pun bah jing tuna dijumpi. Kemudian kenur berjingkat, kemudian kenur berjuduna. Dalam mengi kira yang ada dalam kamram, dalam mengi kira ada jong, responsibility kepada mengi kita. Kemudian dalam semua yang por mengaruh habis sebagai meeting. Education, aku punya training di mana kami ke higher secondary, East secondary, marba, ladang yang ke secondary, higher secondary, yang kami di rural areas. Tempatin kalau bah yang ibun di drop out Asia sisi, marba ikhna kantong jongi, balai kuliah di city school, kamu masuk. Marba ngiki pa ngi ngima berkesan Skul di Kol Malaysia so
Nakatakan daw melihat impresi ke government bangi di Mawlyngkut Secondary dan Jylla Secondary School bangi ladang ikwa bantai ba khynnah yung ni dong inkiu ha ka pulih putih. Kani away ke badan kami. Di badan kami kalau ba ladang ikwa bantiu. Aga jing jingstad hasil apa? Ini bukan apa. The teachers should love their profession. Kinong hikay gini ya profession yang tiba. Teman ada kinong hikay gini dan kinong ya profession. Ya kakak kamu bilang kamu lima udah cukup gaji itu lah. Kamu itu yang gaji itu lah nak beli gaji itu lah nanti bikin apa? Nanti kita Skul kalau kebetulan kamu kata-kata. Teman di bagi Skul membentuk gini kita bagi dia kompet ada bagi dia rekan bagi Skul bedun hasor kamu masuk. Karena kata-kata iadonlang bagi polisi government mata bagi Skul membentuk lu. Hangkam lagi defisit dan lagi ad-hoc dan lagi gomi Skul. Bah gini beliau ya di qualified teacher. Ibang gini berpas ya ke MPET, langsung gini berpas ya MPET dan kilalong qualified bagi hikay bagi Skul. Kini Skul ibu ay Jingrakhe Dap government. Kata gaji perhati ko sorkar, kenang bagi itu bagi education hanong gendong buat hasor kanong gaji. Indri nga so jauh kendiat ba pangin Skul bila duno ya koi kapus. I don't know, namtip o Snem kano. Nomor kadi ka education department kalwa bala ka transfer buat pus betul. Hangning la duno ay koi kapus. Bagi boy ni hikay la pam na si boy Skul. Namtip kalau berdiri dengan student